Riri thirikari irathi na mbere na gukinyaniria mutatara mweru wa githomo wa CBC uria warugoririo ni thirikari ya President wa hau kabere Uhuru Kenyatta. Thukuru cia junior secondary cia thirikari ikoretwo igitigwo na thutha hari waki wa irathi njiganu na kuhagika indo iria irabatarikana githomo-ini ikiringithanio na thukuru cia andu kiumbe. Ona gutuika thirikari ni yanjiriirie gwaka irathi, President Ruto thutha wa kuoya wathani ni oririe abunge manyitirire mutatara uyu kuhitukira kigina kia NG-CDF. Na hiyo ndio ilikuwa pendekezo kubwa ambaye rais amesema he actually impressed on every MP kuhakikisha tumejenga a laboratory kwa primary school zote. Tulikubaliana hata kwa chama tujengeni laboratory kwa sababu watoto wetu wakipenda masomo ya science itawasaidia mahali pakubwa, because we need more technical people wakiingia kwa system ya serikali na hata kwa nchi ili wanaweza fanya utafiti na vitu mingi. Mubuge Onesmus Gogoyo wa Kajiado ya Rugongo ni ahotete kurehera kaunti ya Kajiado rabu ya mbere kumarire mutatara wa CBC wajiriirie. Leo ndio siku ya kwanza tumepata laboratory Kajiado County, sio Kajiado North. Na hii laboratory itasimamia mahali pakubwa to encourage children at a young age in junior secondary kupenda masomo ya sayansia. Uhuthiri wa rabu ino urugoretio ni Minister wa waki wa barabara Kipchumba Murkomen kuhitukira mbeca iria iheanitwo ni kambuni ya thirikari ya kuigeria na kuruta mirigo bururi-ini niyo KPA. Tumepewa kutoka wizara yangu kwa hiyo KPA tumepewa milioni 2.5 2.5 million ambayo ilijenga hiyo laboratory. Urugamiriri wa kuma PP1 ginya grade ya kenda niyo junior secondary uturanirwo ruguru rugamiriri umwe kuhitukira mendekithia ma riboti egie githomo iria iratogoragio ni Professor Raphael Munavu iria iriga kunengera riboti yayo President William Ruto. Gukinya riu cukuru cia junior secondary ikoretwo ruguru rugamiriri wa cukuru cia secondary iria ire kuo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.